ke fia lava te whatala whatu Samoa ni tu la fiafi, alo mai sei sini o whapoponga mola Samoa te wongolongo. E toi mo e tano le solen talalo ia ele malumalu takwai, ale ikaresia whaaputuputon Keresiano Samoa, I vaipu o salafai, sa tiringane neng ile ripoti. O le whatamulia leo le malumalu tāpua I le ekalesia whaaputuputonga Keresiano Samoa I vaipu ale motele salafai I le taeawana leila I le paia I le au whai ngā luenga le atua whapea a inga wō mai masani sa mawhaiona awai whātase mō li mawina le ngā luenga tele sa whea ngai ai ma le ekalesia I vaipua. O le whaletua o le taifono le tinai a teki ui le lea leana ia o tina le ripine e te tala aloa ia inai le nei malumalu tāpua I wa mai a whausia ina. Le whaititia le hinga man whaatai le atua, a mai se nei tai au fō, o tātou mori mauwina. Le ngā luenga mātango fie sa whea ngai ma le sunga le whawhea ngai ngā, whaitua, a mai se le kālesia I waipuna nei, ma lo le ngā lue. Ai, tātou te au whātasi ma le whaisalama I whapea, vivi atu o tau I le ali. A wai le leo ia, e whao vau lava lona lofa. I le suafo man malo Yesu Keriso. O le au o tina le ni hipine. E tatala alua I iaile nei mauta mata mo fie. Mo le whao ngaina o nana whanau. Whaftai. O le sunga le toia ina o le pulenga. Le sunga ia whaasavala le lua leana ia taita ia le nei sauninga whaapitoa I le taeawana le la leana ia momoli aila na whaafitai I le paia I le ekalesia ona o lea watu le whaila wa atoa tino le tama. Tō le whasa a tō me la tō umore a tā koi atuai o kire mū mai atua. Ie a te la tō uma o uru tōru mau o whafu o kire mū mai atua. Ie a te la tō uma wāno no whātu le nefrasa, o wāno no whātu la Yesu Keriso, lo tātou le whire mō mai le atua. O le awhionga le taifono le kālesia au le sunga le toia ina ia Iosefa ui le lea, le ana whai masua le kālesia au, e whaafitaia le paia le kālesia I vaipua, e tusai o le nei wha moe moe wa tau nuu, matu ina atua ile mea lo whai lua sifuru awhita la le kālesia au. Lau sunga le whawhenga inga, malpaia o le ekalesia I vaipua nei. Mapua ne ia I nia whane, malafo le taula I malolo. O ma lea wa e manuia lau whaata maswari inga. Wa toa I le liu, le atu sisi e le tautai. O le upumoni. Wa fia atu e foi le ekalesia. Ma sei whaadilo lau lupe wa mua. E peio le alanga soa seu, lau whalea maafu la wata. Le lupe mua le wha seu. Ma lo le ngā lurue. Ma lo le whatotoa. Ma lo le tautua ma le alofa whamaoni I le tua malana whiau. Ma lo le foa. Wa e la ina wa e timu ia. Wa e mativa. Whaawitai tele. I lau tau langa osi. Mo le tua ma le tala le lei. Vaipua. Au sunga le whawhenga inga malau wharitua. Tupu mai e. O utu te tele ma utu taulangi. Tau langa soifua. Ma ulupe whalele. Samo nei mātunu e mamau. O le upumoni lama. Wa tau lo ai. I lau au ngā tūpulanga. Wa tū mā tila lau au nanga. Ma lau tautua. Ia whamanuia te le atu le tua.
O le ekalesia I vaipua, o loo I lalo le taʻitaʻiga le suga le faafeagaiga ia iona tana tupolo ma le faletua ia langi, ae mo le silafia, o lenei galuega na tagi lava I lima o le ekalesia lona faatupeina, e pe ona saunoa le suga le faafeagaiga, e tusa ai ma le tala oto le galuega, o fuafuaga le ekalesia sa fuafua mai le 2.10, le ana amata ai ona fai lafoga ma isi saʻili gatupe, a le ekalesia auā lenei faamoemoe. O le tau atoa o le fale, po o le value o le galuega tusalona tau ma le fitu se lau 5.5 fitu se lau 5.tala. Ile mai ai o le galuega na gafa ma le kongarate le eva o le tele o tutonga o le nei malu tapua ina tu uofo I ai tama whanau whapea matafa le lotu le ekalesia o na o le nganga lava ia o le fia whaitaulanga I le atua malana galuega ma o le whaftai sili lea le sunga le whawhiangainga ia iona tana ma le whaletua ia langi e mo I lantou umalava sa tu uatu le tau au whapea I lantou sa fisosoani ma o lantou tongi maa whaatasi a wale fausia no le maunga o le atua le awa maea. E le vai lava le nganga e te talo pea I le atua e fisoso ani mai e mawhai ai o na ngā solonga manuia pea la mātou whiau ia ma tongi ai nei ai tā lafu mātou te taritonu e le tu lafu ai mai le atua e lana whanau ngā lue o le au te momoli atua I le whaafitai tele lava e le paia ma le mamalu o le ekalesia mai lava I o nao pa ia o le autoina ma le au whainga luenga tangata lotu uma ae te inane o I lato uma o e sa ma whai o na alolofa mai ma fisoso ani mai la mātou whiau o e fo I nā whiane ma asia la mātou ngā luenga whaafitai tere lava whaapito au ngā whafoil whaafitai whitalenga e awa e lua sen tu sai o lona whaapalepale ai mai se o lona alofa na mawhai o na mātou mātauina sa le tāwhia ai pe to ia le ngā luenga I lona wha ngā solonga e ui lawa I na whito I le mātou pito la au I nistaimi ai sa le matawhia le ngā luenga sa wha ahau au pia lava se iau o lawa I na wha umaina ngoli fo I whaafitai tele sunga I whaafengainga mwhalitua maainga ia whapea foi tamali I mawhailaunga e o usa matua whawhine maainga mauo o e sa tau ofo ina le tele o vaenga o le nei ngā luenga sila le atua I mea uma o tau maau ia sila le atua I lautou osi ngā taulanga tau ina ia na namu I ona whafonga o ala ia o ana whaamanu yanga mo lautou pa ia ma lautou mamalu Mo le sila fio le nei ngā luenga na amata whaatino ina mai le aso mua mati lua whelua tasi ina ua ngā luluele konkarate tu uina I lalo le malu tapua I tuai le nei sa iai a wale fuafua ina o le nei malu fōua maea ma e silia ma le walu masina na fia ngai le ekalesia ma le fausia ina o le nei ngā luenga tele pa I mutalo ale mo Samoa Taulogologo. O le tae au na leilana whaamanatu ina ai le ono sifuwaru tausanga talo na whaawai le whaala potopotonga whono au tina o Samoa. Se bainga le nei I le report. Le whaamanatu ina ai le ono sifuwaru tausanga talo na whaawai ina le whaala potopotonga whono au tina o Samoa. O le asole na mau ina I le awai uma o tina matama itai mai sawa I maupolo. O lo ilalo le nei whaala potopotonga. Na amatalia le porkalame le sauninga lotu. Na taita ia le sunga whawhiangainga ia fuau fui maono. Pos funmaltas whafonga ia I le whetalai ma le whamanatu mai o le atua e ala ia nā whiong pa ia. Sai petania Iesu le whale o Simona le pela. O na sawa ile ia te ia o le whawhine ma le whangu ala pasa ua ia le suau manongi tau tele. O na lilingi aile ia ilo na awa o taoto ia e tau mafa. Ua iloa ere au soho na ti ngai leo lantou lotu, o lantou whapeane. Se ale mea ua wha mau aile na mea. A wan whantawina le nasua au manongi po o tele son tau, e foi na atu ai e mātiva. A o sila fia Iesu, o na whape atu leo ia ia te lantou. Se ale mea ua tau whanave lave ai le whawhine. A ua le mea le leiwa na whaia ia tau nei. A wātou tena nofo pēr mai e mātativa.
a wau nei tātou te le no nofo pēr mā. Whamanu ia mai le nganga o le tua i le whaitau mo whanongolongo i nisio nā whiong paia. E ia te ia pēalo na lava vi inga nei mā souma se o i le whamamau. Pia whanga ina le manatu au tū o le sauningo le au tamu whai ia le nei kālesia i le sauningo le asane. E whai aisi nā whasoa whale nganga mo tātou le nei aso. E whapea o mea mātango fie e mana tuapea. O le tausanga tasi le awhi iwa se lau 5 na whaawai mai e le whaala putpatonga ma e te lero na sao i le malu Samoa. E peo na sao noa i e tai o le atinu. Le awhionga e awhia me nao i mata awha. E peo langlango sua le whaala putpatonga o ali ima whai pule whainga malo. Whanga soro ala tātou talanonga na i le tātou whaawai. Mai o te manatu e tāua i ale mata upulea. Ona ole au tu o le whaawai o le whanua o tina e tai ta mai tai i le nā vai tau. O le lango sua lea i le tāpe na ina o le whinga māloa Samoa. I atula i mai le tu vai le e lango sua i ali ima whaipule o le nofo ai tu māloa. Ia male tape na ina o se whainga malo. Lea na tupu i lea whee se lau o na rua. Mai a tātou to e mana tuna tufo i le tātou ilo i longa o le tātou tula whanu whawai. Olo o tula i mai ai i anisi o aunga po o autu e ngalue ai li whanu o tina. E ngata i leo o le tele o le sao le whanua wau. E ala i le ave leo le wha moa moe le soifua malo loina. Ma le soifua manui o le atunu. Sau no le fionga i le palimia. E ese uma wha ala potspotonga ma aunga. Ma o le tāua leo le wha ala potspotonga i tono Samoa. O le me mua i le whanua o tina. O tau ia. O lo tau awhiwhio. Mano nofo. Mangalu lue i to tonu o nuu mai tu maro. O lo whaawai lo tau soifua ma le tātou wola. I le pūlenga. Whaami. Po pūlenga wha Samoa. O le belna e fusi ai le whanau o tina. Pe awhesili. O ai le whanua o tina. Le whanua o tina. O whaletua, o tausi, o te maitai. O lato whatino ina le ngā ruenga. O le whatu ai na tausi i tono nuu mai tō maro. Ma tautua nuk mai kālesia. Le whanua o tina na. Le whaawai ai o le whanua o tina. Whaawai i o tau tiute, o tau nafa, i to tonu o nuu mai tu malo. E tua le manuia o nuu mai tu malo i lau tu ngaluen. Lala le wingo le namia. E tāua. E au ngā. E le ngata mō le au ngā ia ma au tū o le soifo malo roina. O a o ngā whanau. O le tū mamā. O le whatupuina o le tamau ainga. O mea uma ia ngausi tutonu o tau ainga o tātou nuu mo tātou tū malo. Tau tua. E kālesia. I lea lava wha moe na wha atino i nei le tūla i whaaloalo. E manatua ai i la tau Samoa i malai i le wha awai no le nei wha ala potopotonga. O manatua, tinawe e na mua i malai. Malatou amataina, ma wha solo mai ai. E ngā ruenga a le whanua o tina. I tātou tūlai.
Ma e whamana tui nai o leo na sfulwaru tau sanga le whaala putuputunga. Sama whai e o na whatau nuina nisi o ao. Onga, e ale tano ino awala. E te e aisa o wangai whaasanga i tina amata mai tai. O lo whaatupula ia pe te tono Samoa. Solo nei mawalese mo Samoa taulongolongo. O lo whatua ina pe Komiti Faamisionare whafosei. Le mamalo la tunu ina ia whaia tui pui o COVID-19 fuluiva. Sa te ringale nei i le ripoti. Ia awhia aia se taulele e luas fulwhatau sanga le matua. Ile si amor COVID-19 o le komiti o whaala me tupu whafosei i le mamalo la tunu. E mai se ila tau na o le tasi le tui ua mai e ona whai. Ina ia mana tua o le isi leo awala. E mawhai e ona sao mai le siama i totono la tunu mapipesi ai. Na ta oe ta ifono e mo o mia le whaatino tui pui umai lua. A wale o la sanga le mo Samoa mai le wha mai o COVID-19 fuluiva. Ai pe o le nganga ana. A whai se furu mon kupu afi. Le mele pa u e leo se ka mai no mera. E leo se ka mai no mera se furu mon kupu afi leo. Mai o te iloa o ila tau nei e koe a whai ngai si o tātou tunu kulo wai wha fōma i Samoa. A wai o leo ua iai nge ua mako mauki ngoa si le fia fo ili fōma i tātou. There is no way pui isnga ke kasi se dos. Ya makua pulu mo sa wol fa mai pe fa pe na. Ya na whaeloa foi te whona komiti o lo awano pēr no whuanga o lo whaatino ai tui pui e le ngata tangata matua a o whanau fo e se fulua anga i le se fulfitu tau sanga le matutua. Ela, o le hai matala tātou whale tui umala tātou whale mai whai tū malo o i nei le taulanga pe a tala mai a le taulanga e whapena fo i le motu tele i sala whai le ama. Ia a mele ua mauti noa o le vave i ngā tumu o le numero nei tamaiti. A whain kāre o ngā kamantua. Solo nei mawalese mo Samoa taulongolongo. Winga nei o le tau malpo nei ma le aso a tai au. Te whatala whatu Samoa lau mai moanga le nei tula fiafi es whapopunga masani whale ni alo tala. Pla ia pia mamau le e alo ofiti ai pia le tunoo. Hata whaafanua le tau o se vaenga whatupula ia o pia mamau le e alo iai pe lunga Samoa. Mai a afia i timo whaapia wilam whaititili ni se o taimi. Talo tau mula whanua le pona nei e ofiti se vaenga langi au ma timo ta ulua vasolo ai. Io no mamafa ai pu whaapia wilam whaititili atu maunga. Mula sfarai leo la ta ulua vasolo ai timo. Onga sami umal pone mala sa tayau o sa wilam ta polo le vaitu elau suli mga 2 kilomita li tula. I po ai timo nga whatau sa wili o ngalo tasi tesmali mga 2 mita. Tala tayo la so tu matai fitu minute te 5 la veao, pele le matai 5 minute su matasi. So tu isfuluana minute te 5 la fiafi on te pele ele. So reporte le na tau Samoa le ne fiafi session whapoponga la so tayo. Manuel Poto fasoifua. Ma ole a whaia sina malolonga pupuu mo whasalonga whaapisimisi o na tuetari mai lea marangana whaaperetania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Mai moa ma whaafafonga i le polo kalame o le kerisimasi i lo ainga i lunga o le TV lua. I pese pesenga masiva whaalenganga a wale alo atu i le kerisimasi o le nei tausanga. Ma o le ata talaina i le aso se fulu ma le lua ele e whakasa mai lo tofanga. Ma e awina tu sa watu i lunga o lau TV lua a wau mai moanga. Aso se fulu ma le tolu e whakasa mai vai sala i le motu tele i sala fai. Aso se fulu ma le wha e whakasa la mangoto. Aso se fulu ma le 5 e whakasa wao tupua i whale halupo i le mea e ngoto i aile la. Aso se fulu ma le 6 e whakasa vai lele. Aso se fulu ma le 7 e whakasa fusi sa foto tu la fai.
aso se fulu male valu e whakasa lufi aso se fulu male iwa tānu noa o le ia aso lua se fulu e whakasa sa matai tai aso lua se fulu male tasi e whakasa le au vaa aso lua se fulu male lua e whakasa fausanga aso lua se fulu male tolu e whakasa vai vase tai ai taua lunga e le whakasa mai papa sa taua mai le motu tele i sala fai ua mawhai on au natu ona ole lango malo si mai ole matanga luenga o whainga whaiwa ma whaatoanga PSL Limited vai Sala Hotel Samoa Commercial Bank male WT Media awane MCA keep watching on TV2 Merry Christmas Astra no What you know about rolling down in the deep when you brain le suenga champini o le fafi no ngai le ba o tupulanga talavau Pole youth debate ole nei tausanga lua felua tasi ile va ole au talavau ole whakasa mai fausanga male au talavau ole metotisi mai sina monga ile aso se furu male o te sema ile itulai fitu le afiafi mai au wina tu sawatu ilunga ole TV lua fa pea upen Tacha failangi e sa ili ai po ai ole a sola mal champini ole nei tausanga ua mawhai ona awina atu ona ole langa malo si mai le company ole simply the best male aliki company fa pea le tele company mamatanga luenga olo ofeso soani mai keep watching on TV2 when these people talk too much in slow motion yeah I feel like an astronaut in the ocean ay what you know about rolling down in the deep when you Palava and welcome back to your TV. Their new church building. Here's more on this report. These are members of the Congregational Christian Church Samoa at Waipua in Savaii, together with Reverend elders, church ministers and their wives, families and close relatives, who have come together to witness the official opening of this new church building. The chairman of the General Assembly's wife, Teki Uilelea, was given the honor to cut the ribbon to open doors to this newly built church building. Teki acknowledged the great work where she said God's deserve all the thanks, for he had done great things for them. Now that this work is completed, all glory should be returned back to him. Reverend Elder Fasavala Leilua led the ceremony this morning. He thanked Waipua for the great work being done, despite all difficulties and challenges they had to go through. But today they witnessed the completion of a great work by their hands, and this shouldn't be the end of their service to God's work. The chairman of the church, Reverend Elder Jose
Faulilea presented the church's gift of 20,000 tala to the church minister, Reverend Natana. Reverend Elder Wililea thanked the church for this great work. He acknowledged their hard work for during hard times, but Vaipua managed to get through despite difficulties that the world and Samoa are facing with this pandemic. The Vaipua Congregational Christian Church Samoa is under the leadership of Reverend Natana Tupolo and his wife Langi. Reverend Natana in his report thanked all those who have lent their helping hand. He said it was a rough journey, but God drove them through the right path. The total value of this work, the church building and the brick fence, is 754,740 tala. The whole construction work was done by the Aveva Construction. The work started on the 1st of March 2021. The construction company demolished this old church building and began with this new work. The construction work of this new church building was more than 8 months. Paimutalo Ale for TV2 News. The Samoan National Council of Women commemorated its 68 years since its establishment. Here's more on this. The celebration of the 68th anniversary of Samoa